Bahaye ikaze kuri Marinette Riyo Estate, duhuza abagura n'abagurisha ibibanza, amamodoka ndetse n'amamezote passage. Uyu munsi ndi mu karere ka Bugesera, nje kubereka imari nziza cyane, ni nkubwira ngo imari nziza cyane, wumve ko ari imari nziza cyane. Ikibanza nje kubereka rero kiri hano hafi n'akarere, dore akarere kari imbere hano kuri rataje muri kureba imbere yanjye, murabona na ahantu heza. Hano hari amashuri, hepfo y'ano mashuri hari umuhanda ujya ku kibuga cy'indege cya Bugesera. Murabona n'aha hantu ni muri site cadastre R1, ahantu hameze neza cyane. Icyo kibanza ngiye kubereka rero, dore uyu ni umuhanda ukinyuraho umanuka ukagenda ugahura n'uno muhanda wa hano hepfo ku mashuri ujya ku kibuga cy'indege. Dore gihera hariya muri uriya muyenzi muri kureba, hariya harimo borune, kikamanuka kikongera kikagira kuri iriya borune ya hariya hepfo hariya muri kureba, kigatambika kikagenda kikagira kuri iriya makonoshi ari hariya. Gifite ubuso 816, ahantu heza cyane, hari imiturire imeze neza ku mafaranga makeya cyane, kandi nawe waza ukagura iki kibanza. Iki kibanza kirashaka miliyoni 20 ziri negotiable, nawe waza ugahita ugitsindira. Telefone 0722521819. Ubundi iki kibanza kiza kiri i Nyamata no Bugesera hafi n'akarere, ugahita ugitsindira. Hano hirya hari ibitaro, urumva ko na ahantu hari ibikorwa remezo, amashuri, ibitaro, amazi, umuriro, byose n'urucabana. Ni karibu kuri Marinette Riyo Estate, iki kibanza ugitsindire. Shalom.